Thutha wa guthiururuka icigo itiganite kaunti-ini ya Tharaka Nithi, muthenya wa umuthi atongoria a NASA mathiururukire kaunti-ini ya Meru. Mari guku maugire ni mekugarura mwerekera wa bururi tondu werekeire na njira njuru. ODM Odinga augite ndamathia ya ungumania ni irimeirwo muno ni thirikari ya Jubilee na ihinda ni ikinyu bururi utherio kumana na ungumano uyu. Aheanire muhiano wa kandarathi ya gucabithia maratathi maria makahuthika hindi ya githurano kinene, akiuga thirikari ya Jubilee yabangire njama eno miaka 3 mihituku. Tunasema hiyo kandarasi ilikuwa imepangwa mwaka juzi. Hiyo kuziari ilikuwa imepangwa na IEBC ililazimishwa kupeana kandarasi kwa hiyo kampuni. Na wale madirekta kampuni hiyo wanajulikana, alikuja hapa, alipelekwa Ikulu, wakaongea na Uhuru na hata picha yao imetoka kwa gazeti. NASA yugite yoyo tongoria ni gutigirira maundu mothe ni matabanio kuringana na watho. Ni mamenereirie thirikari ya Jubilee ni kiria maugite ndihingitie ciraniro iria mereire muingi hindi ya githurano kinene kia mwaka wa 2013. Walitoa ahadi mingi mara ile nyingine. Hadi wakishika ndani ya siku 100 laptop katika kila shule. Hiyo laptop umeona? Wanasema wao ni digitali, sio? Hiyo laptop mmeona? Watoto kutoka ECD mpaka form 4, hata kalamu ni ya serikali, hata kitabu ni ya serikali, hata uniform ni ya serikali. Ngwataniro cia NASA na Jubilee irageria gwethana na gicunji kinene kia makiria ma kura 400,000 thiini wa kaunti no ya Meru. Thiko 49 nicio ndigaru githurano kinene gitabanio kia mweri wa kanana, na hindi ateti kiumbe na nginya ciama cia giteti irathiururukana o muteti na o kiama githiururuka kuri ungi manena mwihoko ni megukorwo makimatha kura makiria riri twerekeire githurano kinene. Ngiribotera Inooro TV kuma kaunti ya Meru, njitagwo Muriuki wa Muchoki. NASA!